Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Senateri John Metu uhagarariye intara Nyandarua yamaganye umugambi wa leta ya Kenya wo kujyana abadepite n'abasenateri ijana bagiye kwitikira leta muri Ethiopia mu muhango wo gutora perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho bazaba bagiye gushyigikira Raila Odinga. Yavuze ko iryo sesagura ry'imisoro y'abaturage nta muntu muzima ukwiye kurishyigikira. Senateri Metu yavuze ko bambari ba Odinga na Gachagua bafite amikoro ahagije yo kwitegera indege bakajya muri Ethiopia batiriwe bakora ku mutungo w'igihugu usanzwe utanahagije. Ikinyamakuru The Kinyanisi cyanze ko Senateri Metu asanga nta kamaro kandi abadepite n'abasenateri bazamarira Raila Odinga muri ayo matora kuko nta n'umwe uzabutora muri bo. Agasanga kubapakira bose diridiri no muri Ethiopia byaba ari ugupyinagaza abaturage batanga umusoro. Ibinyamakuru muri Kenya byandika ko umuhango wo gutora uzasimbura Musa Faki kuri uyu mwanya. Abanyakenya barimo Perezida William Ruto n'umukuru wa Minisitiri Musalia Mudavadi bazaba babukereye kumuherekeza. Uyu musenateri ararwanya ko igihugu gisesagura amafaranga ku badepite yo gushyigikira Odinga mu gihe kuwa mbere abagore mu ishyaka rya ODM biriwe mu masengesho bamusabira ngo azahabwe uyu mwanya, ariko no ku mpapuro bisa naho Odinga yamaze gutsinda kuko mu bihugu 55 bizatora nibura 19 birimo n'u Rwanda byamaze kumwemerera ijwi muri aya matora azaba kuwa gatandatu. Hagati aho polisi mu ntara Kakamega yatumije Guverineri Fernandez Barasa wahoze ari umunyabanga wa leta Rashid Chesa na Depite Peter Naburindo kuza kubazwa ku mvururu zabaye ku cyumweru mu muhango wo gushyingura. Abanyapolitike ngo bahuriye mu muhango wo gushyingura ku cyumweru birangira barwanye. Abantu barenga 100 barakomereka ndetse n'intebe abantu bari bicayeho barazivunagura karahava. Ikinyamakuru The Citizen cyeswe umuryango wa nyakwigendera Odongo uvuga ko yari umusaza uzwi na buri wese mu gace yari atuyemo, ngo imihango yo kumushyingura bayiteguye neza akavuyo kaza ku munota wa nyuma kazanwe n'abo bategetsi. Umwe mu baganiriye n'iki kinyamakuru yavuze ko haje abagabo babiri batangira guteza rwaserera, ariko ibintu byabaye b'abanyapolitiki bahageze kuko aribwo intambara yose bituma nyakwigendera adashyingurwa mu cyubahiro bari bamugeneye. Umuryango wa nyakwigendera wasabye ko abanyapolitiki barimo guverineri bakurikiranwa ngo bakeka ko izo ntambara rero baziri inyuma. Muri Kenya birasanzwe ko kukiriye abantu bakina politiki byaba ngombwa bakanarwana, ndetse rigati Gachagua wahoze ari visi perezida aherutse kujya gushyingura abantu bamutera mu bihava nta kirahuri na kimwe kiri ku modoka ye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko mu gihe ku cyumweru haranzwe n'agahenge muri rusange ku rugero rw'intambara hagati y'ingabo za leta n'abiventura muri teritwari ya Karere. Kuwa mbere humvikanye imirwano hagati y'agace ka Ihusi na Muhongoza ku muhanda Bukavu Goma nk'uko amakuru atandukanye abyemeza. Amakuru avuga ko umutwe w'Abiventura wagerageje gufata agace ka Ihusi kari ku ntera ntoya uvuye kuri santere ya Karere. Gusa kugeza uruhande rwa leta ruvuga ko Ihusi na santere ya Karere hakigenzurwa n'ingabo za FARDC. Mu itangazo ryo kwa kabiri Alliance Fleuve Congo rifite umutwe w'Abiventura ryavuze ko ryumvise amarira y'abaturage b'i Bukavu nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorewe mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu mutwe wavuze ko ibyaha bigomba guhagarara, bitabaye ibyo nta mahitamo bazaba bafite uretse gutabara abaturage ba Kongo mu cyafashe nko guca amarenga yo gufata umujyi wa Bukavu. Na leta ya Kinshasa bashinja Abiventura bavuga ko ifashwa n'ingabo z'u Rwanda ibyaha by'ubwicanyi ku basivile mu bice yafashe, kwica no gufata ku ngufu abagore muri gereza ya Munzenze y'Igoma no gufunga inkambi z'impunzi ku gahato no kuzihatira guhunguka. Abiventura yakana ibyagiye ishinjwa n'uruhande rwa leta, igaragaza ko abantu bapfuye mu ifatwa n'imijyi wa Goma ari abasirikare ba leta na Wazalendo. Yakana kandi ibirego byo gufata abagore ku ngufu n'ubwicanyi ku bagore barenga 100 bari bafungiye muri gereza ya Munzenze y'Igoma. Mu itangazo umutwe wavuze ko inkambi impunzi zirimo gutaha iwabo ku bushake kandi ko ntawe uhatirwa gutaha atijejwe umutekano usesuye. Iri tangazo rya Abiventura rivuga ko ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu no gutwika ibice bya gereza bitakozwe n'abarwanyi babo, ahubwo byabaye iminsi 2 mbere yuko bafata umujyi wa Goma. Iki kibazo cya Kongo Kinshasa na Abiventura ariko kandi kiracyazamura gukururana hagati yayo n'u Rwanda n'ibihugu byahoze ari inshuti bombi bahuriyeho. Nk'ubu Radio Kapiyanika ko guverinoma y'Ububiligi yatangaje ko irukore bwabaga isabira u Rwanda ibihano bikakaye nyuma yo kurushinja gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Maxime Prevo ubwo ari imbere y'abagize inteko ishinga amategeko. Uyu mutegetsi yasabye ko u Rwanda ruhagarikirwa inkunga mu kwerekana ko Ububiligi butishimiye ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi yibukije ko iki gihugu gihagaze kuko u Rwanda ari rwo rushyigikiye Abiventura mbere yo gushimangira ko umujyi wa Goma ziriya nyeshyamba ziheruka kwigarurira atari ko gace ka nyuma zifite muri gahunda. Maxime Prevo kandi yashimangiye ko Ububiligi bukomeje gukora bwabaga ku rwego mpuzamahanga kugira ngo u Rwanda rufatirwe ingamba zikomeye zirimo guhagarika ibiganiro bya politiki n'ibya gisirikare ndetse no guhagarika amasezerano yerekeye mu y'agaciro u Rwanda rufitanye n'ubumwe bw'Uburayi. Ububiligi bukomeje gutakamba busabira u Rwanda ibihano mu gihe umubano w'ibihugu byombi umaze igihe utifashe neza. U Rwanda rumaze igihe rwaranze kugena ugomba kuruhagarira i Bruxelles nk'ambasaderi, bijyanye n'uko ambasaderi Vincent Karega rwari rwaragennye kuri uyu mwanya Ububiligi bwamwanze. Ububiligi nabwo nta ambasaderi bufite i Kigali, bijyanye no kuba u Rwanda narwo rwaranze kwemeza uwo bwari bwatanze nk'umusimbura. Robert Vilesmesi ni wasoje ikivi cye mu Rwanda. Ngarutse ku bya Kongo n'abasirikare bayo mu nkiko, ariko kandi urukiko rwa gisirikare mu mujyi wa Bukavu kwa mbere rwatangiye kuburanisha abasirikare na Wazalendo barenga 80
baregwa ibyaha birimo kwica abasivile barenga 10, gusahura, gutera impagarara, guhunga urugamba bariho na M23 nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bya Kongo Kinshasa. Ibyo byaha bashinjwa kubikora mu mpera z'icyumweru gishize ubwo bavuga ku rugamba muri teritwari ya Karere. Bashinjwe ko bahunze urugamba berekeza mu duce twa Katana, Mururu, Miti, Muresa, Mudaka, Kabare na Bukavu bagenda basahura, barasa hejuru bagatera impagarara muri rubanda. Muri santere ya Kavu muri kilometero 30 mu majyaruguru ya Goma, abaregwa bashinjwa kwinjira muri bare restaurant bakambura abantu bakica nibura abasivile 7 babarashe nk'uko abatiyesi babitangaza. Guverineri Jean Jacques Puruse wa Kivu y'Epfo ku cyumweru yaratanze ubutumwa avuga ko nta wakwemeza ko ari abasirikare ba leta. Icyo gihe yavuze ati birashoboka ko ari amabanda afatira ku buryo ibintu bimeze, akagura intwara agatangira gutera ubwoba rubanda. Kuwa mbere mu rubanza Bukavu, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze ko igisirikare kitakwihanganira imyifatire nk'iriya. Urubanza rwabo ku munsi wa mbere rwagarukiye ku gusoma imyirondoro y'abaregwa bose hamwe nk'uko bivugwa n'ishami ry'uburenganzira bwa muntu muri Kongo Kinshasa. Iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo yatumye bamwe mu banyapolitiki batavuga muri leta ya Kongo basabye perezida Tshisekedi kwegura kuko yananiwe kurangiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nk'umunyabanga mukuru wungirije w'ishyaka Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie yavuze ko yaba perezida w'igihugu, guverinoma cyangwa se inteko ishinga amategeko nta n'umwe ubasha kwerekana igihe intambara ya FARDC n'M23 izarangirira, nuko izarangira cyane cyane ngo amahoro aboneke mu mujyi wa Goma. Agasanga icyaba cyiza ari uko perezida Tshisekedi yakwegura cyangwa se akeguzwa abanyekongo bagashaka inzira basohoka mu kibazo bafite abadahari. Bwana Kambere yavuze ko nk'abatavuga n'ubutegetsi babona ko aho bigeze perezida wa Kongo akwiye kwegura kuko inyeshyamba za M23 batarebye neza zafata umujyi wa Bukavu, kandi ngo batavuga n'ubutegetsi muri Kongo babonye kare ko Tshisekedi ntacyo azabamarira ariko batindira ngo bahe igihugu umurongo. Iri shyaka ntinatinya kuvuga ko ribona Tshisekedi yaba ari umugambi wo gutanga ibice by'igihugu akabiha u Rwanda na Uganda ku bushake bwe mu cyiswe balkanisation du Congo, ngo niyo mpamvu akwiye kwegura niba kuko adafite umugambi wo gutanga Kongo Kinshasa. Iri shyaka rivuga ko perezida wa Kongo ashobora kuba atumva ubutumwa bukunze gutangwa na Jean Mpuzekene Rugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ko atazemera ko ari ukoze urutoki kuri M23, bigaragaza ko Uganda iri kumwe n'u Rwanda muri uru rugamba rwo kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Leta ya Kongo Kinshasa igirwa inama yo kuganira na M23 intambara igahagarara ariko bisa naho ubutegetsi butarava ku izima. Nk'ubu umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba za Mai Mai ya Kutumba, William Amuri ya Kutumba, yavuze ko inyeshyamba y'abayobozi zitazigera zemera ibiganiro hagati ya leta na M23 ngo byaba ari ukugambanira igihugu ndetse n'inzira yo kugicamo ibice. Ibi yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'inama y'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwagiranye n'imitwe y'abazarenda itandukanye irimo na ya Kutumba, yari igamije kubasaba kuba inyuma ya perezida Tshisekedi gukorera hamwe ndetse no kwitegura umwanzi wa M23 urimo kwerekeza muri intara nyuma yo gufata umujyi wa Goma mu Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi nama hatowe umuyobozi w'inyeshyamba uzayobora abazarenda bose muri Kivu y'Amajyepfo mu ntambara n'inyeshyamba za M23, aho uyu William Amuri ya Kutumba wihaye ipeti rya Jenerali ariwe watorewe kuyobora inyeshyamba zifatanya na guverinoma ya Kinshasa. Ati nge nishimiye amatora kuko ni akazi tumenyereye gukora kandi tuzagakora neza dufatanyije na guverinoma kugira ngo umwanzi tumwirukane ku butaka bw'igihugu cyacu cya Kongo. Ati turabizi umwanzi araje azanye n'imbunda nyinshi natwe turazifite kandi twemera ko Imana twe dusenga iri ku ruhande rwacu kuko ntitwigeze dushotora igihugu cy'u Rwanda ariko nitwe dushotorwa. Ku bijyanye n'ibiganiro bikomeje gusabwa hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, Jenerali ya Kutumba yavuze ko badashobora kubyemera kuko byaba ari nko gutanga igihugu. Ati twe turabyanze rwose, nta biganiro byose nk'ibyo perezida Tshisekedi azakora mu gihe twe turi hano kandi turi inyuma ya perezida Tshisekedi. Adushakira ukuntu twabigenza ngo turwanye uriya mwanzi. Twe twamaganye ibyo kuvuga ngo habe imishyikirano cyangwa se ibiganiro na M23 ntibizashoboka kuko kugirana ibiganiro nabo ni ukugurisha igihugu cyacu, ni ukugurisha uburasirazuba bw'igihugu, no gushaka kwemera amasezerano yabo M23 bakoze igihe bari bakiri CNDP. Bagiranye amasezerano yabo kandi mu masezerano ni mabi cyane, ashobora gutuma igihugu kigwa mu bibazo kigacikamo ibice. Hagati ya M23 bikomeje kwegera imbere muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru harimo n'umurwa mukuru wa Goma, aho muri weekend yigaruriye agace ka Nyabibwe mu birometero 30 uvuye Bukavu. Icyakora leta ya Kongo Kinshasa none birashinjwa gushotora u Rwanda kuri ubu biciye mu bavugabutumwa b'iki gihugu nyuma yo kubona ko amadini n'amatorero byo muri iki gihe bishobora kuba umuyoboro ukomeye w'icengeza amatwara ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gukoresha bamwe mu bayobozi bayo kugira ngo ubutumwa bwabwo bugezwe ku bayoboke kandi vuba. Kimwe mu bikorwa bikomeye cyateguwe n'ikisengesho ry'abanyekongo bose mu madini n'amatorero atandukanye cyabaye ku itariki 9 Gashyantare. Minisitiri w'ubutabera wateguye iri sengesho Constant Mutamba yasobanuye ko ikigamijwe muri iri sengesho ari ugusengera ingabo zabo n'abazarendo. Yavuze ko bihanganye n'u Rwanda no kubikusanyiriza inkunga y'amafaranga. Muri iryo sengesho Pasiteri Pascal Mukuna w'itorero Assemblée Chrétienne de Kinshasa ndetse n'umunyapolitiki washinze ishyaka Parti Chrétien pour le Développement Socio-Économique du Congo yafashe umwanya agaragaza urwango rukomeye afite u Rwanda bicishije mu isengesho. Pasiteri Mukuna yaturiye u Rwanda ibibi byinshi birimo isuri y'ubutaka, imitingito, isenyuka ry'inzu, ibyorezo no kuzazwa na diare. Asaba Imana gusubiza isengesho rye.
uyu muvugabutumwa bivuga ko yigeze gufungirwa icyaha cyo gufata ku ngufu umugore w'umupfakazi no kumukangisha kumwica muri 2020. Yasabiye u Rwanda ibi byose mu gihe umuryango mpuzamahanga usaba leta ya Kongo gukemura ikibazo cyayo na M23 biciye mu biganiro bya politike. Leta ya Kongo yasabwe kuganira n'inyeshyamba mu gihe yagaragaza ko yiteguye kuyitsinda yifashishije imbaraga z'igisirikare, nyamara byaje kugaragara ko bitazashoboka ko uyu mutwe wakomeje kuyitsinda uyamura ibice byinshi biri mu mujyi wa Goma. Ni nyabuje muri Sudani y'Amajyepfo, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit yirukanye ba visi perezida James Wani Iga ndetse na Hussein Abdelbagi hamwe n'intasi nkuru y'igihugu Akechi Tongarewu mu iteka rya perezida ryasomwe kuri radio na televiziyo y'igihugu. Radio Tamazuje ivuga ko nubwo atasobanuye impamvu nyamukuru y'irukanwa ry'abo bategetsi, uwari visi perezida yasimbuye na Dr Benjamin Bolbert usanzwe yise umumbike wa perezida Salva Kiir. Uyu mugabo usanzwe ari umucuruzi ukomeye yagizwe visi perezida ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'imari, ndetse amakuru avuga ko ari umuntu n'ubundi wari ufite akaboko gakomeye mu butegetsi bwa Sudani y'Amajyepfo ngo nta myanzuro yafataga atitabajwe. Josephine Raguyanga, umuyobozi w'ibiro ry'abatavuga n'ubutegetsi bwa Sudani y'Epfo, yashyizweho kugira ngo asimbure Abdelbagi wari ufite umwanya kuva 2020 hakurikijwe amasezerano y'amahoro. Perezida Kiir yahaye kandi Wani Iga kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi nyuma yo kumukura ku mwanya wa visi perezida. Abasesenguzi ba politiki muri Sudani y'Epfo bavuze ko byakozwe na perezida Salva Kiir nk'uko gukuraho visi perezida bari mu masezerano y'amahoro atari ku neza y'abaturage, ngo ari ikimenyetso ko amahoro muri Sudani y'Amajyepfo abaturage bazagumya kuyumva mu makuru tubabwira uko abandi byifashe. Akechi Tongarewu yirukanwe nyuma y'amezi 4 gusa kuri uyu mwanya, nta mpamvu yemewe yatanzwe yo gukuraho abategetsi bakuru. Sudani y'Epfo ni kimwe mu bihugu bike bifite ba visi perezida batanu. Inzego zashyizweho mu masezerano y'amahoro ya 2018. Naho muri Tanzania ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania CCM ryirukanye Reverend Geoffrey Marisa wari umwe mu bakadere bakuru baryo azira gusuzugura imyanzuro y'ishyaka irimo kuba ryaremeje nta mpaka Dr Samia Suluhu Hassan usanzwe ari perezida w'igihugu na Ali Hassan Mwinyi nk'abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Tanzania na Zanzibar. Ikinyamakuru Destiny ko Marisa yarazize ko yavuze ko ibyakozwe n'inama nkuru y'iri shyaka bihabanye cyane n'itegeko nshinga rigenderaho. Uyu mwanzuro nubwo uhitanye umukandida wa CCM wasesenguzi muri Tanzania bawuvuzeho bibaza ko ishyaka ryemeza abakandida ku rwego rw'igihugu nta matora mu nzego z'ibanze yabaye, ndetse n'uburyo byakozwe mu kwambira amatora ari mu kwezi kwa 10. Marisa mu kuba yaranenze ibyakozwe n'urwego rukuru rw'ishyaka byagaragaje ko yabaye umuntu utarajwe ishinga n'umwe bw'abanyatanzania. Uyu mugabo ngo hajyaga avuga ko ari umwe mu bantu bakuru mu ishyaka bagomba kugishwa inama, ariko CCM yavuze ko yinjiyemo muri 2020 kuri we ngo aracyari akana k'agahinja banombera ibiryo kadakwiye kwisumbukuruza ku meza y'abantu bakuru. Abarebera hafi ibera muri politiki ya Tanzania bagaragaza ko kuba ishyaka CCM ryarafashe umwanzuro wo kutajya mu matora y'ibanze bari bagamije kutereka abakeba babo ahari ibyo muri iri shyaka ku buryo perezida Samia Suluhu Hassan azabatsinda mu matora ku buryo bworoshye. Gusa birasanzwe ko abanyapolitiki bazwi muri Tanzania mbere y'amatora bava mu mashyaka amwe bakajya mu yandi ahanini bagamije kureba ko bazaba abakandida bayo. Mu Burundi abanyekongo bava mu ntara Nord Kivu na Sud Kivu bakomeje guhungira mu Gatumba mu Burundi, ariko benshi ngo barisanga bafunzwe muri za kasho za polisi yo mu Burundi. Ikinyamakuru SOS Mireke yavuze ko bageze ku mupaka Burundi hasakwa cyane abantu bigaragara ko bajyaga baza mu Rwanda. Iki kinyamakuru kivuga ko abantu bose bafungwa n'inzego z'u Burundi bahungira batarobanura, yaba umugore, umugabo, umwana cyangwa se undi muntu wese bigaragara ko yagendaga mu Rwanda kabone nubwo waba ukorera umuryango mpuzamahanga. Icyo kinyamakuru cyavuze ko mu mujyi wa Bujumbura amaze iminsi yagaragara abanyekongo benshi bashaka inzu zo gukodesha, ariko ku mupaka batangiye kubasubizayo. Ubu ariko ngo bageramiwe cyane n'abanyekongo b'abasa n'abanyarwanda cyangwa se bakeka kuba mu mutwe wa M23 kubera kubuzwa kwinjira mu Burundi kuri abanyekongo bakeka kuba bambari ba M23. Bamwe ngo bahisemo guhungira mu ntara za Katanga na Tanganyika mu gihugu cyabo. Burundi ntacyo bwavuze kuri ibyo bivuga ko uri guhiga bukwara abantu bose bakeka kuba bakunze M23 bakomoka muri Kongo, ariko iki gihugu gisanzwe gicumbikiye abanyekongo b'impunzi 2026 biganjemo abanyamurenge bo mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiye muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banaswe umunyapolitiki utavuga na leta ya Uganda Dr Kizza Besigye ngo atangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzira muri gereza ya Ruzira afungiwe nyuma yo urukiko rw'ikirenga rwambuwe ububasha inkiko za gisirikare gukurikirana abasivile. Amakuru agera mu kinyamakuru Daily Monitor aravuga ko bwana Besigye ngo yabarananze kongera kubana n'abanyamategeko be nyuma y'uwo mwanzuro. Kizza Besigye n'umunyapolitiki wafunzwe kenshi gashoboka azira ibikorwa bya politiki muri Uganda, ubu afungiye kugerageza gukuraho ubutegetsi akoresheje imbaraga z'amahanga ndetse yashimutiwe muri Kenya, aho bivuga ko yari yagiye guhura n'abari kumugurisha intwaro azanwa muri Uganda muri gereza ya gisirikare ku buryo butavugwa rumwe muri iki gihe. Iyi myigaragambyo ya Kizza Besigye nyuma y'abantu 4 bafashwe na polisi muri Uganda bigaragambye bamagana ifungwa ry'abavuga ko we na Rutare bafunzwe binyuranye n'amategeko nyuma y'uko urwo rubanza rwaciwe. Abanyamategeko bunganira Dr Kizza Besigye ndetse na Rutare bavuga ko uyu mukire wabo afungiye ubusa kuko ifungwa rye ryatakaje agaciro kuva tariki 3 z'ukwezi kwa 2 ubwo urukiko rw'ikirenga rwamaraga guca urubanza. Hari amakuru yavuze ko ibiro bya Jeanne Muzikeni rwo byatangaje ko umunyapolitiki n'ubwo hacirwa urumeze gute
atazafungurwa nk'uko babikeka kuko byose bizava ku bubasha bwa Perezida Museveni. Abatavuga rumwe na leta muri Uganda bavuga ko leta ya Museveni yabigira ikintu cyo kurobanura uko abashyigikiye Jenerali Muhoozi bagiye kwigaragambya kuwa mbere bamagana inteko ishinga amategeko ntibafatwa, ahubwo bacungirwa umutekano kandi ntawe batse uruhushya. Bari ku muvugizi wa polisi ya Uganda yarabihakanye avuga ko bari bamenyesheje polisi ko bazigaragambira baherekeza. Ntibizwi neza igihe kiza Besigye azafungurirwa cyangwa se niba azakomeza gufungwa nk'uko abanyabubasha mu gisirikare babivuze. Aba hafi ya Dr Kizza Besigye bavuga ko yaba ari kwigaragambya yishisha inzira kuko azi ko yakabaye ari mu rugo iwe. Uyu mugabo yahatanye kane kose ashaka intebe y'umukuru w'igihugu, atsindwa na Perezida Museveni wahoze abereye umuganga wihariye. Mu matora ya 2021 Bwana Besigye utaritabiriye amatora yavuze ko afite undi muvuno wo gushaka ubutegetsi atasobanuye, bivuze ko bitazwi neza ko izi ntwara ashinjwa zaba ari izari kuzahirika ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Hagati aho abambari ba Jenerali Muhoozi Kane Rugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda bivuga ko imyigaragambyo yabo yo kuwa mbere tariki ya 10 yo kujya mu nteko ishinga amategeko yabarakubise igihereye ntibagereyo. Ibinyamakuru muri Uganda byavuze ko bambara ibirori y'ibere izwi nka Patriotic League of Uganda bari hafi yo kugera ku biro by'inteko ishinga amategeko baba barashwanye kuko bamubuze akaba amabwiriza yo kugarukira mu nzira bakazinjiramo mu kwezi gutaha yabonetse. Ni imyigaragambyo batari bakivuga ko idakwiriye kuba yatumizwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Jenerali Muhoozi arashaka kwamagana abadepite kuko abamushyigikiye babashinja kumusuzugura ubwo bamuhamagazaga ngo bita basobanura uko yirwanika ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bufatwa nko gutesha agaciro igihugu bukanatuma kijya mu muryane n'abaturanyi. Hategerejwe kureba niba uko mu kwezi kwa gatatu umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF azashorana n'abaturage bakajya kwamagana abadepite mu nteko ishinga amategeko. Hari abadepite bamwe bavuga ko ibikorwa by'umuhungu wa Perezida Museveni bigaragaza neza urugero rwo kudahana no kutagendera ku mategeko Uganda igezeho. Hagati aho ariko ntararangizanye n'abanya-Uganda mabwire ko polisi ya Uganda yemeje ko igiye guta muri yombi uhoze ari Division Police Commander Samuel Bwange ishinja gutoroka igipolisi akajya mu mahanga atarasezeye bizwi mu mategeko. Ikiri inkuru ariko si uko polisi igiye kumufata kuko yataye akazi, ahubwo inkuru ni uko umugabo polisi yahoze akorera yemeza ko yamukoreshaga nk'umugabo ubu ngo yabaye umugore kuko ngo yihinduje igitsina. Uyu wahoze ari umuyobozi wa polisi mu turere twa Wandegeya, Nsangi ndetse na Buyende bivuga ko yahunze igihugu atabimenyesheje ubuyobozi. Uwo ngo arabarizwa muri Australia. Mu kiganiro n'itangazamakuru kwa mbere umuvugizi wa polisi ya Uganda Kiruma Rusoke yavuze ko Bwange ari gushakishwa nk'umuntu watorotse igipolisi atanditse wari usezera ku mirimo ye. Mu kubyemeza ati ndashaka kwemeza ko kuko wataye igipolisi kuko nta baruwa yo kwegura ku mirimo yigeze atanga, ntabwo yigeze asaba kuva mu gipolisi, ni umunyabyaha watorotse. Mu mategeko ya Uganda gutoroka igipolisi ni icyaha gikomeye gishobora gutuma umuntu afungwa igihe kirekire. Amafoto agaragaza Bwange nkaho yahindutse agaragaza imiterere itandukanye n'iyo afite mbere. Mu mafoto yacicikanye afite umusatsi utandukanye n'ibice by'umubiri byahindutse ndetse n'imirimbo mu maso. Rusoke yavuze ko ubusanzwe Bwange yamenyekanye nk'umugabo akiri muri polisi, ibyo ko niba yarabihinduye igitsina bizemezwa nyuma y'ifatwa rye. Ati biravuga ko yahindutse umugore ariko ntitwamenya ko ari wihinduye cyangwa se hari uwamuhinduye, tuzabimenya neza ari uko tumufashe. Kugeza ubu polisi ntiratangaza igihe azafatirwa cyangwa se niba hari ubufatanye n'igihugu cya Australia ngo asubizwe muri Uganda. Samuel Bwange we ntabwo aragira icyo atangaza ku mafoto ari gucicikana ndetse no kubivaho n'ubuyobozi bwa polisi ya Uganda.